Wat adin sausnem bau Archbishop Dominic Jala ulalek ban bangkwai hadwar ublai lagi jing i bakajing sngojan ki rungai ka balang Katolik yauni unong syarai balakhat kendet hakajing ja aksiden haka shifutarik urisau jo kasam aja ka kendai ka belajar Colorado County, California, United States of America kadang paushna haka mentaka sngi ka bade kalungku sngiap ka baksau jungu ala banyu i yaki rungai ki balai ban duai haulum jungtap jungu Udan sendak jaka yang menebak jangka Maria nongirap ke Kristan ke badan halai mukra. Hakajin keren buat orang ba belawan mendua yang akan dikerja ketap belatap yu Archbishop. Oleh tu bawa lau Archbishop Dominic Jala oleh no nak ni ke pertai. Hendrai ke hikai ke Archbishop ula ayah bar ke rungat baro. Anong ke basngorit. Ke basnai ke badok bar ke kiwai ke hikai. Ke bawa ino asyidin ke dang yai sa bar kumjuru. Hakipat rungat jangka balang Katolik. Kani kesgina kalian kibahi yang kibasam jok uru kelawan ban liap buruam biarau jok ummen para kunyi bat unong syarai ban bu sentiu bat ban penlong ru ya kecing duai haka jakata bu Archbishop ne umadang bagi jokot i jau haka jingkran bakah men jok Archbishop kala yatu bakas tingsngorit jok u kapa bawat ban riam da karyam bishop ru ukam kiar kanang ban wanra ya kecing bamsung ya fair ne ban pa bu udai u bishop kanang baki beduk bat kiru pai ba kenla ban senguyu kum para beduk bat kum uru pai ba haka jengkran baka para khadu jung Archbishop kala tu bu Archbishop udang kecing i ka jong kejeng kasem bat ujuk kwa ru bat pelut por bat ki parsa manon seneng banon karau yiki kala tu ru baman la kalku sikhlat juga kemi jongki jupa banwan sakijeng seng bat ban pelut por hieng bat ka ong baka jengkan du ka bakhadu kum ka yeng kadai haka kalku sikhlat ka kemi jongki Tang hadin kena sengih kani ulalek syarum rengkat bagi para bishop nak thai setai lam ingi jongkari India banlek syarum nak banta ke Art Limina visit ni banlek ya kendu ya Pope Francis Dedin bagi bishop kena ada banyak kendu ya Pope narum kena lek banyak kendu bagi Parlok Father banlek semata haka jalang juga International Commission for English Liturgy kaba ulong ru kumusket di jongka Archbishop Dominic Jala ulang ru utkot juga Congregation for Divine Worship. Hak tinja aksiden juga kali kabu Archbishop Ulasyong dan Armut Kifadar. Kata Ufadar Matthew Ben Nakal berkhlat no nak ni kajingja. Madu Father Joseph Barakat ubraman saujur nak di kajingja. Nilak menkan mau maka sni kablatap yu Archbishop kibabun ngot ki bishop kilawan bantura mas hakajing ni nem bakadu yu angkat ki hajar ngot ki lengdo asablai bat ki langgot ru ki pai ba rungai ki betu sekai meniba kabadan hapola imkra
Kawi ka Roy Archbishop Dominic Jala ila bu hangi kalong kajing Shakri ublay hakajing sungrit mansim bat ngi ka nuksa ka babha ka bal ahingi da ka ba lagi don hakanu kanu kerdam lagi don hakanu kanu kakam kajing Shakri ublay ka dewanya lengkat compare la ka dei haka yung Shakri ublay halor keduan kumuling do compare la da ka digi sing Shakri ublay hai kami baret di jongi kum kinong hikai lani kum kinong tri office Henry kata kajing Shakri ka bangi dewan ai ka de ringkat ba kajing Shakri ublay but na haringkat kata kajing Shakri ublay ka don du kajing soret ka ba maihi la ai nuksa na ka bunta jongi ka baar kalong ka bai dei bat ka kabai Archbishop Dominic Jala ila ai hangi kalong ban ai don kanong rim ka baskam haga jingit Kristan ka jongi haga balang Catholic kata gadi kapa ijula ila juban barabor khamtam haki kun samra jongi la kadai ha ka mas bukoit ka bai ai ka jingkran ka jongi la kadai ha ka seminar ka bapher iju ai ban yang gi kun samna bangi dei ban e ya ka balang kaba ublay na ay hangi berkata kajing it kajongi kabalang kam day tang haki por bangi don kam Henry haki benta ki bapher berkata kajing it kadibanya ini scam claim don kinu ki kendon kabalai kabang ka shop mansim ha kabai Archbishop Dominic Jala ay hangi ru kalok na kabenta ban klan ru Henry tangi kabalang Henry tang kajing kam Shakri mansim Henry ru hakabai day bat ka puli ka puthi nilai i sibut gisok kiba i laai na ihi kanuk sa ka babha ka kerdan puli ka jong i ka kraw but habai kendu i kena samla hagi school ani college i ju aiman se meki makin yai petang gi jong puli ka jong ki kenang ba sai sisin ka sngi kin ya la ban Shakri ya ka balang kin la ban Shakri ya ka imlang salang but ru lingba ka education wala ni ka puli ka puthi kinang la banyai san ha ka jingem ka jongki ka baman la kasi te kini gidi lai tali ki ba bencho man sim ha nga ha ba ide ba jingem jongi Archbishop Dominic Jala bangwai do ke ka bang sem hi ha hanga hi ka dei ka jingem man sim ki jonga ham ta ma ka jinglong samlai ka jonga ki por ba ma swa bangai kan do ba i ba mi i ju hi kai ngi kum no bangin long tak ki samlai si chai ki banya lam pa i ki wei ha kan ti ka jing pha bat kan ti ka jing so ha ka jing sem bu jonga ka jing kan do jonga hi ba i Archbishop Dominic Jala kham tam e ka por banga ka dang long pra samla lagi tri kam ta kon samla sibun bi hi kai ba mi hi kai kham tam e nam ta pan jongi kon samla ba dei ki leng sacrament ka banya lam ban pan i kham tam ka jing sup jing sai na po o ka ni ka jalan yang mo jongi ba kham tam ka jing sem jonga le halu ni kisi ki ba menta wang yo sngo ki video jing keren jong i jing lap jong i ang sngo kini ki por ki South Sudan ki bala le aso ba mai dang don ni pok slap te dang dei ma mai hi inong ita i leng do sat jong ni ka jalan yang ba selong jong i ha ka jing sem jonga hi aso ba mai impat le dan ni pok slap te namar ba ka e ka jing keren jong i ka jing ai jong i ka jing kai jong i kham tam e ba ki dei ba ka leng ki kon samla ka leng ba dei li ba ki sacrament ni dem kajing kai kajing i kalau sia ke bangam kajing berkat jungi pada kajing siam junga hai ngai sibet banga hi ngalai kan do kam bat i ba kajing im do junga hi sibun i bero bangala yo na i den ta kada ko polo yang ai hadu kan klip mal ma kan mau i hadu kan kisi ki pol mata ba hadu kan pol ki kisi ki mata kajing dap kan ko jung i ko saf sunam aru jung Archbishop ngadap da kajing mismo si sang ngap kum kani ka sini ka bang ka mau jikran no jini te ngamla ban tilet ka wei ka jinglong basorit jong i haba baro ki lingdo so ble baro kini ki runyam ki ong
balay Archbishop Kim Riam ya kata ka Riam Bishop lapan kup bo repi rei iong kajing sungrit kabak kong santam iong ngahaladang Riam Bishop ngam su ya hap su ba ki kedan jong kini ki baduk ki basuk ki baret ki baria tie kajing Riam jong nga kalong ban penir kat kedan bat i tie ni penpau kajing sungrit jong i ka ba baro ni buram ye i kum wat baro ki buram ye i kum wat Bishop wal ada impong takariam wal ada imtap tu pia wal ada imriam kum Bishop nrei bat khoi ki thu ki ong i kublei Bishop kani ka penpau ke jing songret ke jing lek ret jong i ka jing ye kat kedan bat ki bahe bat ki baret tenga snowdon ban ai takanam kata ka buram ye i bangi lu ngi berbuat ke nuksa ya ke jing songret banlong bas songret ha kata kam kacam ha ketin ketli ya ke jing dei para brio kuma ia ai nuksa iru ki para imen ki para ki persa ki bahiye ngasam ngin buat ke nuksa jong i ngat tangita Itu panggil ini ipa mamba dak ini ipa coklat mahal satu ini bisa mampu pada kas yang sudah kelat ru itu man pulut buat dia kepada kesini dak siam ipa itu kepada sini kaldu atat kaban daya pulut buat sebelum kita sini kelawi kemudian kita kadang kaldu begini tip saya pandai buat di para kaldu apa jadi kepang isi tahu ke bah sangat ke bah nak berset beli orang bah dia beli berbuat lagi dengan orang berbuat tu stop saya taman kain kandang buat bagus kan taman sama jadi sekarang saya nama hak nem buat iklan ini kan berhasil iklan kelas konsum kita ini hamba muslim sama urut di way jadi kami tak pun jangan sama dengan di persia dalam ini nak sama dengan balang itu kesenang yang lagi kena lagi babun kila berarti kan dia ini badan ini samuel begini itu dia kata jenis itu dia kendu hadu sebab ini let dok sebab samuel incline dari kata dia kasih pasca kasih suara kasih palai buku ikama dia kendu hadu badan sama dia karan kenal sabi ini sepuluh bulan dari lapoi mai sepuluh bulan sambil pang tensi iklan itu kejelat di itu hai syok ke mata dia itu jumut hak bayar dari kata film dia ni semua kan kita kunjung kendit kalau kita nak nak kunjung empat orang mai buat dulu kelas kata tu aku boleh belum bangan mana kalau tak mal begitu buat kita sendiri kabangan dan kabangan kan selain itu jadi berunut kita yang dengan kesam film nanti kebangan semut kuno bangan terus sang kok jadi South Nem Kajeng Club no ini para itu ni Archbishop Dominic Jala jangan ada wiwan bu sentil buat kalau berdiri dua winaim mulai muri ni akan rangut sipara ini di balai nakap ni rangut sipara nado gangrit tu lapan i kaneka asap bapua bandung lungdok play bantri kau play patung tak kiat slim terdet wala daun don jumpai ikia babiang dari ulung baminut batu ulung dua net jumut bah te kamta suki aku boleh ulah langkiu di bahan gelak ayam pandai cukup syarom badatin ketahu lah
วันตัดเซ็ตสัญญาโปกะช่วยซิสตรงนี้ก็ที่พิพิธวันลงมาจบจึงลงคณะจึงแต่ลงคณะวัดทิพย์นี้บัดไปอายุบัดiniบัดipa ubah amdan kadang-kadang kayuจึงลงกับแพทย์แล้วก็มีเบาคนกระตังสับวัดกาจึงกว่ามันลงตรึกหรือสวยวันบรบรใส่เยียงดีไหมจังวันมันมีวันมันสเตปทำตามมากระยับใส่เอ็มลงกันกองกลุ่มผู้หญิงลาบ้านเรายกไปยังไงแต่บางรายก็ได้ก็jingnya teli bat bor ban kan mau boleh akan jingin sumpah yang kesem makan tak ada jingnya teli parah atah yang wow tak jing kan mau kita kalau ba kumen kunyi jongkai yang kesem ulong bakit bapak hangapang customnya di persa kitara kani kajing ik mapang mungton jum ero jano kata imen terakin jelas langsung ya kani kajing ik mati lek ini dipor buat itu lalu asbisop untuk lek ya kayak macam Wieng kat kendai spa nyupunyo haparish maulai. Layok ben poli teologi se Bangalore, haduk nyupusau, haduk nyupunyo. Sebab kata sistem ngaladan hapa Pune, but la tentang lendo inga hos nem nyupunyo ha maulai hi. Ala trai lai nem Maligaon masumari ki khana ki balik technical school but ke jo poru ban yadon lang baki khana ki ba ben khre lede bawan na ke Hindi lane asmis medium so ap can join her juniorit but ka kamram jungi kala long ban khre ki bakin don ka sufficient yung English medium level bakin la ban join lang her juniorit. Hadin ke jingkhat no jeng Imos Reverend Archbishop Resto Phanrang SDB la jet balong Archbishop jeng kani diocese ha ka arfa tarik no pra khat khandai spa khandai khandai lapan kentang bishop ha ka tarik uyayong house nam hajar menta ilong chairman ka liturgy commission jeng ka North East Bishops Conference Nadu propo hadu proposan ngaladon cherom ban pentibit de ha ka subject liturgy but ngalawan paino ha proposan ban hikai sipor ha Sacred Heart College but nang taban tray sipor sis nami po St. Anthony's College badin lajit inga ban longgum vice provincial lalong rector hadon Bosco nadu kandai po Henrio hadu kandai pulai hadu kandai po Henrio but kandai po Henrio hadu kandai po kandai lalong provincial jong solution but lajit inga ban long bishop nadu usnam hajar hadu kani kapor ngadang dan lang bat kabalang hakani ka archlong archdiocese. Haka jingim khna ba samla jungi ilong shisha iba kongo seneng nyala ki kime ki pa bat ki man ki para ibate briute blai bat basmat ban pulekot ki kime ki pa ki dap daga jing song sarong ban sakhi ya kalawai ke ba prana jungi ilong ru iba sangret bha bat yakani la sakhi da ki para marjan ki perlok bat ki bahayang basem Kawai ka ba snow tenat bat kamayan ka ba ipa jongi hakawai ka por kat ba mai dam don syapo
Tengi kumki bayi ngidap dah kacing sung ternat kin halor kata kacing bau blei belajar sisa na pring jongis para namar ku mansuong no ngimdei ki kun ki ban wan na kayin ka ba yo ka bakwat ngi im na kacing jenjar ipa jongi ide katekes ime ba susong hayin ibu skol yang ni dah ka ta kamai kum ukatekes rengkat pakacing kersan jong imesan iba laklat no iba imdon pun rengkat bat i penhe pesan lang ini hisi para apo kacing pet jong ipa bat ime teda kacing tristom jong ki ngila yo sisay takardan tingidap kacing sungu sisay blay bau lakor pu kerpang ay kayin kasam jong i Ublay da shisha la kerku ye gane ga archdiocese jengi sikat de habau la ayangi yo Archbishop Dominic Jala balong baknelut ye kipat dunget bero tikini ki por bar khoi ka wei ka ba nga la yo ka jing rap berbor ka dei ka jing tre lang jong bun ki brio ka se bangai leit ba hikai ngaru ban yelek kat bala hi ban yo ka jing ye tre lang jong baro Lagadon hagano ka kamru lagi di kejat ban riu ke banang no ru bandon ke mensim ke ba ya jemut sisa nama ladang ilong ki bakhim jemut ngim poi sono ru kejing poi jonga se keleng sodong hagi kam ke jam jonga ke training jonga bar khoi kala yarap inga sibun hakani ka bentah kam tame bangilong ki briu ki ba ya pediang bat ya piam ya barok kejat ban riu kam dadan kejing isrut banu kan rai bandon ru kata ke mensim ke pediang bat men itu ikispa bang yoi keleng sodang dan kan men boleh nang bat ya berok gitu giba ilayat dan tilang kini kipor beradab kumdang pengilak ban yai pendap kesan George ngoblai nam tajumi
kindly be seated. Before we start the celebration of the Holy Eucharist, I would Almighty and loving Father, with the confidence we have brought some more petitions before you. You know all our needs, and we believe that you care for us. Give us all what we require. We make this prayer through Christ our Lord. Jom
us all stand, we should have the prayer. Lord Jesus Christ, by your own 3 days in the tomb, you hallowed the graves of all who believe in you, and so made the grave a sign of hope and promises resurrection, even as it claims our mortal bodies. Grant that our brother may sleep here in peace until you awaken him to glory, for you are the resurrection and the life. Then he
10 naka gospel basot naka gospel jong Markus bai tho ingi kumnu disu yakandu yo bai u samla baris pa badan ba em dan jing ai ban ai kat kum ke jing dawa jong ka an jong oplay but wo disu ulek kali yo disu ko try ko kanrat pabha ayu ngadai ban le ban yo ke ma beneng disu ong te mela but ne em ke ma ya ke hukum jong oplay ngala but lut yaki ngala le lut yaki te ke gospel ko ong udah gospel Markus ko ong disu la pet yo but ula it yo ula pet yo dei ta pet ki khmat ban yi ka khmat jong ula pet yo ko donut jong ula pet yo ke jinglong jong wi thu ba uniu briu ulong briu baton kamon ka pha namal pet ula but ya ki hukum jong oplay wat ula it yo la kwa ba mo wan ban don sebentar lem makene ke hima jong oplay bau disu la wan ban pen pena rangkat begitu ke bai pat kisan ran desi ke baduk kita ke nong tong dok ha niu priu badan ba em du disu ong kelej dia no ike perkhait sama ke baduk wan bot yanga haka gospel ngi syam bau ni u samla syam jenjar mlonggum gitu ke rep kan thai ka khmat jung u ka thang yong abo disu kran ni kene kentien but pile that not kat no ke jing e jung disu u ka dang ne da ka bakan men ba ko be ka si u ni priu sakun mau kan mau ki kentien jung disu ban wan ban phai beng hangi baro iwai pai wai rangi don ki badan ba em ki don baruk bar jenjar long riu kan thai long riu mar wai long ki samla badan jing e rani ki samla ki pasuk pasan ublai ju pep ban ong ayu pen ai yanga ayu pen ai yanga mdei tang ban penno senyang hapo le se ke jing dawa jong ka palang le ne ke jing seng jungi ayu ba pen ai yanga hakiru kam ke ba mangangan dawa na pi le se ong to pe isne yi ke tu ba marjan japa jong pi piosgo ka sur jeng khot jong ki bun rukam babun rukam kum hau ni upnai ban sawan ngin salong uni upnai jongi o upnai November ngin sapan long ka ka sni ublai belong ka sni ublai jong ki baduk ilapan bana keleng sodong kat kum ka jeng dawa jong u ka jeng kentu jong Pope Francis pe jongi ban kentu yangi perkhat dam ka baduk la banong em ngam doni ai nga jencari la de balingan ai pada ai gitu ke berispa gitu ke padan sibun kan bakin ai na ka benda gani ke jeng don kam ya kita ki paduk maki ki sup pan ai manga baduk lupa kumnongan ai ke kata ke rukom perkhat jongi ke priu hanre ba bleu khat yangi phila ban ai ayu pen ai hanga tang mangi hi iwei pa iwei hala ke jeng em jongi ngila ban jupap ya utrai kan rat kisamla ba jongi men gidon bun hang ni kini kalumpung jengi sibit kan sabon don kambun cucu ngin keren sen kendiat ublai u kwa na pi ke ba pila man ai don bun ki ba ublai khot wan bot yanga wan long san ran changa ka jing khot jong ublai don bun ki ba ong hoi ngan wan ko try hadin ba de sngo benut ye kan ni sngo benut ikatai kejing kring jong kejing em hagane ke perthai pat ka wan bat namal kata arta tien khnyo no but they say long ko matu samla bala pile that no jisu they say jisu khode pi ko samla be pe hakishong ka thau jong pi pe no kejing don kam jong ki samla ban wan ban trei ban mi ban ai ka por ka so jong ki nam ta ki kam balang kloin em la banong em ngabun ke jing bela ngabun ke ni katai ngabun ke jing don kam jonga ngam don por nam ta kani te kahang ni yekendu ke jing e la sing la banong em ngam don sap ngam nang ban le te namal kata wat wan ban pendik yanga ngan chulong dukat jong kino kinuan ngan suwa wan bet chiang mani ngan yarap ya pi henry wat dawai nga te kum kini ki por kham tam ki samla jongi gani ka juk jongi ka prathai jongi ka balang jongi
ke kermen kedon bun kejing kermen bat kedon bun kejing angnut na kisam la jongi pakin mi pakin pau seprang pakin ya kalenti ban yalam lem ya kibai patru resik badang jangan ublai pakin long makiru kita kiba peni komno ublai uyai kerku ya kito kiba sembun badu